Bukajan Forest Range tumpen aronri kang huathing pi karthang humnia trakin eplong. Karbi National Organization kian wasong mahang kipathek. Bukajan Anglong AJYCP ahin pen independence alang abong puthak pirang kiamay kangni. Karbi Anglong life adaba birta long penili sami beauty baby pini birtang ton pen arjupunitha. Eastern Divisional Forest Bukajan Range asai hemangkang ki parlo dilai hidipi long kathar lapen men tiso ahawar malompen ajonerlo aronre pen ingnama thengpi kanghu kiter labajok ingnam rai kong sai khiatum cherok tokpen dosi amithang sai kachiklem bo mahut four wheelers humni kanghu thengpi pen kine ponlong birta longpong Halapu non hejong Supreme Court pen ki pangdakpon cutting down trees worse than killing a human being. SC say no mercy fine ₹1 lakh for each illegally cut tree ki pupangdak pondera phita thingpi kang hotum claim bom abirta long si hidipia hawar malom pen ingnam rai kom sai khia tumpen nebdun long cheklupusi chinidun kene ponlong thingpi kang four wheeler truck number NL 02A7206 lapen NL063099 pusi pangthekpon kene ponlong truck lapen thingpi pen nonamat Bukajan Forest Range sai hemalong si B ponsi Forest A karona tengpen sai klem ponupusi birta longpon jongpon senang isi ning kachibi ponang jelama bangke joy ke pen tangka kachipalong ponje phan ke matha aron re pen ingnama thingpi kanghu ington melo kali pulote murchingnang lok pulote Forest A karon ke police case lapen judicial court hei hui pen anta sosi amuni thilot sita akesa bang judge lapuan si aron kisu lasi kachire hur abang si kinang sot binong lo Bukajan penanan terang Karbi Anglong life Jang minipai hiniarni Dipu Central Range Forest IB along Karbi Riso e jangatum chingrum si Karbi National Organization akimi hamphasong mahang pathek ponsi mepu sarmon hanse lapen chunbang sangping tipia tumpensi jalin ponlo Karbi Anglong rar akisum ki boy jasimet longli phelang kacharaikom aduya hoy kacharaikom pen ke chenglok break jam Karbi rar akisung along rap apharman karja pidunjia phansi Karbi National Organization puasong mahang pathek ponnu pusi KNO mai phu sarmon hanse pen phirangke thengno pachini mahang pathek nang ko galalo Karbi rar to makisung along arjab kaikita karjob dum thebi phansi lapen kacheng thor anat unan ke klempon po ason tina long sutame kelang nang ji an lapen langpon po laheno nilitum lasosong amhang pathek nang ko lasi solangdu Karbi arat ke do antame hirjumi ki pidunji lapen bidisore ki pidun bomje phanta chunbang sangpi intipi pen pachini pong je ilitum Karbi Anglong along kaprek asong sitami duo pwa voipit angbong sitami nilitum pini labang sosong amahang pathek pon ke nilitum ta ning aklong pen chirot kut pen kupin nilitum ta akemang ke do pen sin nilitum labang sosong pan ke kapal jab je pan sin nilitum ning mathap pon pen si pini nilitum media thengno nangse paklang pon lo lasi nilitum Karbi Anglong along aphan un an pen bangke mane nilitum chisong runji nilitum la sopin so swalo nilitum chingrum pet pensi labang so song phan amhang pathek te chokji pula hui nilitum kamatha pon pensi nilitum pinila dak lapo anang deng nilitum kang long lo News report Karbi Anglong live Angge so dewai chucheng ko ge phungpong ge so phugarting son ason ke so son dopik setanane la so dewai ke chupene nanke akimi ya son si che theglong na pen an pe neta chume mu chota son si che theglong
Jangmi poni phai hiniarni anerlo por phai se por Bukajan AJYCP Methangasai Hemalong AJYCP Central Executive Committee Klembang Jitu Phukon Pensi isi RD dojot alam puthak pherangkiamai kangnipong Non Hedjong India long Reliance Company hin pen isi kang thirjer kijun Independence salangabong paklang ponsi hithialong kijor kelanasai chengpon tanglo Alangli phukon asang ho pen hithialong langabong ki paklang pon ke mission lo sita la solong isi ki pudunji alama bangke hala bongalong India flag color ki enpon abang masap chok chi chetlo pusi jongpon Athela bangso kalara bangke manpeng thipi ka hormu pinak munir tum labang solang bong chunam pen juntang de lote bongabang munir tum aning halingsi kevar pontiti lasi pinang kiter dim ke langno dagadim malong varote chilangno dakti lasi unpute prabjin pen laso langabong pen laso kalara bang lal phakra kapret color enrong ason te mesenji pusi ningje pon lasi prabjin pen kiklem pon labje phansi phukon sangho pen chuning riponlo আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমবাসী ৰাইজক অৱগত তথা ভাৰতবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচাৰিছো যে এই পানী বটলটো যি দুটা তিনিটাকৈ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই কালাৰ তিনিটা ভাৰতৰ জাতীয় পতাকা তথা ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখনৰ যি ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছে এটো অতিকৈ এটা নিন্দনীয় বিষয় আমি কব বিচাৰিছে যে কি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাভিমান ভাৰতবৰ্ষৰ আত্মা ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মানৰ যি জাতীয় পতাকাৰ যি এই তিনিটি ৰং ব্যৱহাৰ কৰা কিন্তু আমি অতিকৈ মৰ্মাহিত হৈছো আমি কব বিচাৰিছো যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পানী বটলটোৰ স্বত্বাধিকাৰী যি এই পানী বটলটো প্ৰস্তুত কৰিছে তেওঁলোকক আপোনালোক এই সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি কব বিচাৰিছো যে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কাৰ্বি আংলং জিলা সমিতিয়ে যে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকৰ এই পানী বটলত থকা যি গেৰুৱা ৰংটো ব্যৱহাৰ কৰিছে জাতীয় পতাকাৰ যি আমাৰ স্বাভিমান আত্মা বা আমাৰ সন্মান এই যি ৰং তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে গেৰুৱাৰ এই ৰং তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰে উঠাই দিব লাগে নহলে অনাগত দিনত জাতীয় পতাকাৰখনৰ সন্মানৰ খাতিৰত আমি এই ইন্ডিপেন্ডেন্ট পানী বটলটো আমি বজাৰৰ পৰা নিষিদ্ধ কৰিবলৈ তথা বন্ধ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িব লাগিব Kali pulote kevang jilangani laso independence langabong color alam pen kachesong kengkam dengponang kok pupusi pherangkia mai pen pangdakpo Bukajan penanan terang Karbi Anglong live Shotokan Karate Du School of India la solong kachiramdun Sunrise Karate Du Academy tumpen patir piponsi kidamtang theria chiklo ni phai inkora sir kepen thongke ba pharmana phan sonapura long ki paman pon ingdeng pho All Assam Open Shotokan Karate Du Championship surihini rain kora pho pharman Karbi Anglong pen chepati dunsi pinang an dong e van pipono pangsolong claret ingtipi tame ingdeng hinianong e chepalong ponsi hemtuni silapen adonarap anparta rongarar tumpen kangthum karni lapen aningarong chipi ponabirta nang palipon Vothunga jia hawar erda intia ronga mekar roba singti lapen clearis terang piaso pia klengsi clar eding ti piarta ningkan krip li lapen Sildharampur KGBV School along Kepangdeng Charlie Pon Bom Porhut Pustame Karatia Nat Aning ke dogajo Karate Tame Charlie Pon Bom Pen Abangke Non Nong Etame Chipalong Ponlo Clareding tipi ingdeng hinia nong e kachipalong don thekapot ahematum lapen adonarap anparta rongsiara tum aningarong chipi ponsi ansose akang tuyang deng an paledun thekja phanpura claret aphan aning pathe ponsi kangthum karni pedupon pen ningarong chipi ponsi karbi khonjari poho pen archupon lapu ke chardi na bang ni hanglo parke lapu ni san choro lo ke an parke la da khem tomhan anda choro lo la pen rong si tomhan ta lo lan support nai ti don pan non stand non he jong class 10 si charlie ne exam pelo ma class 9 pen class 9 pen ke dak kasturba gandhi balika KGBV pu sir Dharampur long girls hotel dak sini li bangpo dak than amache apor sonapur long pining All Assam
khela do nang khela phan bang jima po ini ke also ke Charlie ta mesen mati hala ni than hota matsi matha lo la et phan hang po pola he hamatsi hang pen alang tawang lo parents sum hanta ke ro pilo mane nipan bisas kuri pen toy pen aladak also ta chipaduk pik la pen hadak medal ta long dun lo alang ke komite mate la son kachiteng along silong dun lo la ke silver medal pen silong dun lo choro lo lapu mi sapanda yo alang li nang chipaduk pia jo ni lapu nili supita non la song dengan kiun dun pot pen lan so se ke dun thui lang phansin ni ning hof pon lo an so se la an kan akang tui du thula jitu step akang tui step an paduni phansin ni bori piponji pen ni de lo la pai mata lo kalang lo apai mata bor ipik la solo mane sili ko ajat sistem alusu lahilo alusu pura api papi hi hup nang ni kait aprang si papadam nai alusu non ke kopilo di alusu to mala hai pachali le defense na thu pachali le pulte self defense abi pulte non ma kai sung piki padodut thang puthe lasi lahai ke pachali dun make okol apran phande dilo ame thang self defense ta dolo plus non jo alang non soson nong mi News report Karbi Anglong live. Pinia daba birta ke lapansi kang ton poniklong kardong.